Dobrodošli, dragi moji. U današnjem videu ću vam predstaviti koje voće može sprečiti pojavu raka kod pušača. Naravno, u pitanju je jabuka. Polifenoli koji se nalaze u ovoj preukusnoj voćki pomažu prevenciji, ali i borbi sa određenom vrstom raka. Jedna jabuka sadrži dovoljno potrebnih nutritijenata, ali i biljnih vlakana, antioksidanata, vitamina i minerala, zbog čega sveukupno ima neverovatna dejstva na zdravlje. Zanimljivo je da 125 grama jabuka ima samo 65 kalorija, jer je 84% voda. Polifenoli koje sadrže i tekako su korisni u borbi protiv raka dojke, a u raznim eksperimentima je već dokazano da su polifenoli postigli neverovatne reakcije u borbi sa rakom. Druga istraživanja pokazuju vezu između redovne konzumacije jabuka i smanjenja opasnosti od pojave raka pluća, posebno kod pušača. Vitamin C koji se nalazi u jabuci štiti ćelije od bolesti i poboljšava imunni sistem. Vitamin B poboljšava rad naših mišića, pomaže u apsorpciji nutritijenata, proizvodnji energije i eritrocita. Vitamin A igra jako veliku ulogu u zaštiti kože, dobrog apetita i poboljšava imunni sistem. Vitamin E pomaže u prevenciji tromboze i odlično utiče na kožu. Vitamin K pomaže da ne dođe do zgrušavanja krvi i doprinosi zdravlju kostiju. Biljna vlakna izuzetno utiču na poboljšavanje našeg varenja. Ovo su naravno svakako odlični razlozi da već danas pojedete jednu jabuku.